Salam dostlar, sizler menen qayradan Globus Kejik kanalı. Men hazır internetten akça işlөө boyunca da bir sayt көргөздөм dostlar. Бул Milko Farm деген сайт. Көрүп турганыңыздардай главный экранга чыгарып койгом достар. Мында азыр көргөзүп берем кандай чыгарганды. Бул проекти bir aydan ашып калды башталганга. Достар, кирип иштесеңер болот. Анда эмесе bu sayt жөнүндө biraz кененирээк маалымат берсем. Анда эмесе сайтка киребиз достор.